Malin I om long lal tharapiang England along chol na mun pui ni trin khonuam tak Liverpool a hian club lar tak pakhat om trina chu club chu Everton ani Everton a hian kumsang kachariat somriat le pali atangin Everton FC member John Holding a thian pa John Orela football khel mual Anfield chu man tlom te in an lu ho trina kumsang kachariat somriat le panga Holding hian Orela hnen atangin Anfield chu alea club ho to zinga mi ngein Anfield a leita ka chuan Everton lampoin beiseina an nei sang viawa nima sela Holding hian aman atisang tahlap zoka voi khatti san mai du tok lawin kumtin aman chu atipunga kumsang kajare som kwale pani alawin her chua me chuan Everton chu Goodison Park anin suan tange nge ani chumi le chan sang wangin Everton committee le John Holding in kar chu alo khi chho zela Goodison Park Everton anin son hian Holding chuan azui ve talowa club thar adin tazoka chu club ninga chuan Everton FC and Athletic Grounds Limited apho ani thinrima chua san tu kha Everton FC tho anisia Everton ming an put vele chu FA in aphallo awangin officialin an pom theilowa anu reilo tea Liverpool FC tina thaka June ni thum kumsang khajare songkwale pahnia official in ziak felin Liverpool FC apiang ta a vo in thlengin mualro puile mikhwal ta na mual tri bai om Anfield ta ancham zuita ani Liverpool khopuya lalthar apianga Everton chu anvok lal len thei tabik lo ani wanang achul September ni khat sang khajare somkwale pahnia Rotherham Town and friendly match an khel chu an match masaber ania goal sari goal khatin an sakngal ani pubuang le sap upate Mizorama anron kalhan khan kumsang khajare somkole pali somkole panga seasona first division league an khela mase van duai thak takin division 2 an tlathale ngala mase akum lea anin pet kai lea tuang taka kal zelin kumsang khat zakwale pakhata me chuan first division an champion le to ani kumsang khat zakwa somnga le pali malam khan voinga zet an champion mana mase che that reng a thei bik lowa kumsang khat zakwa somnga le pali somnga le panga atangin hun thim a in trana season riat chung te me mai chu division 2 an khel mana an ro puina te chu puanang achul zota mason na thar theito pan be nuwa kumsang kan zakwa somruk le pani somruk le pathum season khan division 1 anin pet kai le a sang kan zakwa somruk le pali somruk le panga an champion chhun zom chutatang chuan hoi kirlovin an kal zela an champion mol ani bermai Premier League pian ma khan voi som le pariat lai an lo champion to bika champion ngun per an ni ngar ani Anfield tamit tui mase Premier League alo pianga lalthar Manchester United anonin lara tichuan Liverpool par atsuaya anro puina soinan Premier League pian ma an soi angai ta zel mai an mel ma club an kan zot line Liverpoolin an ro puina an hum him zo tlat lo an player ro pui Stephen Gerrard hawa thei top an chua chung poin an tumram an thleng hlei theilowa Anfield thom ro pui tak phena chuan mitui nam thin ani malini omlong Liverpool fan tenant melma Manchester United no moi choilai mitui nen an clear thina mase beidonga anin dom kun nia meupon malini omlong ti hlanen an hmangai Liverpool an zui zela hun har sa po kan zui zelang che tia zain an hmangai Liverpool an biruk san ngai lo an chau berlai point You will never walk alone ti hlapui manga in oin chakna thar anin siam le thin Liverpool an vul le ta miro pui te ro pui na chu thup po sen anilo angin Liverpool ro pui na chu club dang te tan lia khu sen anilo base na sang taknen kum tam tak league no moi an thlir liam nuwa mi pakhat in ngai tlom tak mai alo langa aming chu Jurgen Klopp ani
Anfield chunga ko pho thom beng cheng lutuk takma chuan heavy metal football anan khel tak taka danzo rual an nilo Liverpool ro puina alo kira kumsang ni le som pakwa sang ni le som ni season a champion in Anfield par alo vul le ta ani du sakna season liam ta an khel dan te an manager le an player te theina te enin tun season a champion tura base omber te zingami an ti theya Liverpool fan ten hun rei tak chung an lo nga hlel em Premier League no moi an lo choi to chu tun season a hian choi le ngei turin du sakna kan hla ne